marhite-hite guarni de bata ama, doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho guarni todi parbadia. Amin, martangiang mahita. Ali Tuhan de bata ama nami na di Banua Gicang, hodo na mangaturkon pardongan sari pioni, di ida hodo dongan namion na marsakap neng marbagas, jalan rodo na sida mangido pasu-pasum, atong say tatap manasida di bagasan asini roham, pasu-pasu jalaramoti manasida, marhite-hite pakkaholongim, rajai manasida, marhite-hite todi parbadia, asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan saripon nasidai, tangi homa, tangiang namion, alaniasi dohot holong ni roham. Amin. Nagabe ucahan di ulau tasadarion, ima di sakapa masu-masu ni anak doho boru ni huria, si Dani Wanjuko, dohot ito Febri Elfrida boru lumbantoruan. Wene tami mai sian Kolose bidutulu ayat 14 saha rodi ayat 15. Songono donatar surat disi. Alai digicang ni saluhut nai, ima haholongon ni rohai, ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason. Jala dame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, ai tusi dohamu di jo di bagasan sadadaging. Gabe paroha mauliate mahamu. In English, Colossians chapter 3 verse 14 until 15. This is the word of God. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your heart, since as member of one body you are called to peace, and be thankful. Songonido sahat na. Febri Dumaturuan. Ari sadarion dang bui lupa honomu. Dohot si Dani Wanjuko. Sian segi usia posodope hamuna 22 tahun tahi si Dani 22 tahun. Febri Dani 23, Febri 19 tahun. Sian segi angka amang inang bui tadok poso do penasida, masih sangat muda sekali. Alai berkeyakinan dong si Dani doho si Febri di usia muda laho memantapkan rohana sida mamuka pardongan saripeon. Nakadongan kolasada dong narikot taula di hari sadarion sagomos mangalopeta kita tuarupan itu hata di pasu-pasu tuhata manasida di usia yang sangat muda ini untuk hidup berumah tangga, apalagi adung spesial namuse marha mulia ma si Febri tu si Dani na notabene berbeda negara, berbeda adat, berbeda kebiasaan. Sesama kita halak Batak, kurang dua tantangan. Apalagi na berbeda bangsa, suku, bahasa.
lebih complicated aka tantangan alai sepintas hunilai hami emang inang nabur judo si Danion nabur judo ibana ya di perjupangan nami mulai sian aka pangaradion di partupulum sahatu nabudari pajupa kami muse pangaradio di pamasu-masuon uduk doi bana sulu ajar doon ya asal mapebri dengan komunikasi bantu ibana ya nabur judo si Danion doko jotu ibana in English. Okay, thumbs up. Okay, that's been good. Ya, good. Okay, Dani and Febri, selamat memasuki rumah tangga. Hatani di bata, asagabe sadadagi kamu. Dang bedua. Artinya, mulu di dahosi Danion, basongo nama sormi nama koito, tu dirim satiri. Dani adalah Febri dalam wujud yang berbeda. Song-song yang sebaliknya si Febri si Dani dokon ni bereng ibana si Febri bentuk yang berbeda asa bui mamar situ muak kamu di bagasan holong nasihat debata ai ido namangihot hamuna dua di pardongan sari peomuna amang inang uji hamido laho menerjemahkan di hata Inggris asau murah si Dani laho mangatusi ahadus itu huni ulauta sadarion atik tung humurang pronunciation nami cara nami lau makatahon bahara maklumate hamang inang ala ulau sadari doon nama siajaron ningo marupani ya. We are gathered here today to celebrate one of life's greatest moment, the joining of two hearts, and to give recognition to the worth and beauty of love, and to add our best wish to the work which shall unite this couple in marriage. Dani and Febri, a good marriage must be created. For Dani, in marriage, the little things are the big things. It is never being too old to hold your partner hands. Would you like to hold? Well, okay, Febri. Hands? Okay, that's good. It is remembering to say, I love you at least once a day. And for Febri, it is never going to sleep angry. Yeah? It is standing together and facing the world. It is speaking word of appreciation and demonstrating gratitude in thoughtful ways. It is having the capacity to forgive and to forget. It is giving each other an atmosphere in which each can grow. It is a common search for the good and the beautiful. And it is only marrying the right person. It is being the right partner for the rest of your life. To Dani and Febri, to make your relationship work will take love. This is the core of your marriage and why you are here today. It will take trust to know that in your heart you truly want what is best for each other. It will take dedication to stay open to one and another, and to learn and grow together. And the last, it will take faith to go forward together without knowing exactly what
the future brings. Selamat menempuh hidup baru untuk Dani dan juga Ito Febri. Holong nasihat di Batama, namangihot hamuna dua di parumatang gaum muna. Aka baritalas ni rohama tujulan harion di calo keluarga besar Huta Said Tarumobima di keluarga besar si Hombing Lumban Toruan. Mulu masakap hamuna dua borhap muse tu Deutschland itu teh ya di Jerman bahasa hak maka kabar nadingkan di Indonesia tu na tua muna tu keluarga besar tadi son bereng disonakan nama kaholingi hamu rodi arisa darion ya di leon nasida tiki nasida holasada manangnya kon pengantin asamargu hamu laho mamuka pardongan sari pemuna Ito Febri takas maho ito boruni raja dinggam maho marpakuling tu simatuam ya sian segi bahasa dan palaragu kami alai ihuk ma dohot akka pangalahom asa tarbarita ma boru batak jempol thumbs up ya boru batak it's the good one ya asa ima tarbarita sian Jerman sahat tu Batam nang tu hutat tahun di Pergamos ya marsangat ma gowarni di Batam tu keluarga Huta Soid selamat ma di hala amang dot inang songsong nang di keluarga Lumban Toruan di amang dot inang hari bahagia hari ini keluarga bisa mendampingi di inang boru siburian boto doinang na di bagasan roham nang masak beho semangat emak ikon tersenyum dohong di hari bahagia nih baru tahun si Febri ya jadi tetap buat yang terbaik inang di tengah-tengah keluarga dan buat yang terbaik bagi anak-anak semuanya. Tuhan pasti cukupkan dan berkati keluarga Amang dan Inang. Jadi las marohamuna amang si Hombing nang Inang songsong nang amang Huta Soid inang buru si Hombing Lumban Toruan ya sahotik hugur kami tong tunatoras ni sida di amang Inang surat tong agak maul hami mandok tong mak marbawa baheno nate mana masih aja di bagasan sabur ngin ya hai berbagai macam cara doh buat kami mang Inang adong guru bahasa Jerman tiki hami abang asrama di SMA Unggul Del kudok kami di mana hukirip itu ho ibu beberapa penggal kalimat urupi majuau asa translate ma tu hata Jerman ala dan diboto natoras ni panguli marhata Inggris ya apalagi marhata Indonesia apalagi marhata Batak ya jadi di rupina sida do kami amang Inang adong guru boru gultum laho menterjemahon ya gratulire zu dia hosit har Dani Wanjuko un Ito Febri Elfrida boru Lumban Toruan gratulire afur her Dimitri un Frau Elena Wanjuko ihre Aufgabe als Eltern zu begleiten ihren Sohn in her Hochzeit hab sun gemacht. Ich hoffe, dass Sie immer für Ihre Kinder beten. Moge Gott Sie beide in der Heilen segnen. Sie werden in guter Familie, immer mit viel Liebe in Ihrer Familie. Ich hoffe, dass du bald guter Sohn oder Tochter bekommst. Men immer Herr Dimitri und Frau Elena mit der ganzen Familie nach Deutschland fliegen wollen, mögen unsere Gebeten Gott segnen und beschützen. Noch einmal, ich gratuliere euch zu der Hochzeit.
And the last, God sekne us. Ujung-ujungnya yang inang lapatan na saya dipasu-pasu Tuhan imahita. So ngona manguduki do nasi dana dua na tulu berarti dia tusi. Ningo marupanya dia manginang. Amin manginang. Do ya berarti dengan tarpasahat hatani di Batang. Molo di hatang Indonesia na amang inang atikuha sotung narohamuna na mengarang bebas domang panita namion udo kami sokonon. Selamat berbahagia untuk Dani Wanjuko dan Ito Febri Elfrida Borulum Banturuan. Selamat juga untuk Mr. Dimitri Wanjuko dan Miss Elena Wanjuko. Tugas sebagai orang tua mendampingi anak di hari bahagia mereka saat ini telah dilaksanakan. Tugas sebagai orang tua untuk mendoakan anak-anaknya harus terus dilakukan. Semoga Tuhan memberkati pengantin di dalam pernikahan yang kudus, menjadi keluarga yang penuh cinta dan kasih, keluarga yang takut akan Tuhan. Semoga segera mendapatkan berkat keturunan. Kapanpun rencana Mr. Dimitri and Elena beserta keluarga pulang ke Jerman, doa kami kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Sekali lagi selamat berbahagia untuk Dani Wanjuko dan Febri Elfrida Boru Lumban Toruan. Luar biasa dosa dari namang inang tulu bahasa marsangap magwarni debata. Lasma rohani pengantin ya tatangnya ko mamang inang asa totong nasida diihot holong nasian tuhatai jala di bagasan lasni rohan nasida laho mamuka pardongan saripion nasida margogo mahodani songsong ninang doto ito ya marsangap ma gowarni debata amin martang yang mahita mauliate ma Tuhan nunga masaringar hatam imadi saka pamasu-masu ni anak dohop boruni huriam Dani Wanjuko dohot Febri borulu banturuan asiroham Tuhan homana mamasu-masu nasida asa gabe rumah tangga nago kelas ni roha nasida Tuhan rumah tangga nago kolong nasyako rumah tangga nabiar midaho Tuhan tujulan narion asa homa Tuhan nama masu-masu aka ulau namardala Tuhan dari sadarion dung sipul sian bagas cormo Tuhan urutan di keluarga besar madi aka ulaun ada Tuhan asiroham tiroima ulaun ya sabui mardan do tingkan di bagasan sada niroha atong sahat di homa daging nang to dinami digijang sok panglon nami cumulu sisa dosa panglosan nami dami asa tama kami di lupamu mangasahon gua nenakmu Yesus Kristus hu pasatami tangyang nami untuk lupamu saup malomoni roham dihami amin.